Faqala satu tempat iaitu iqlab tadi. Okey, biuni bi asma'i haula'i in. Dengung lagi ikhfa hakiki. Antara nun mati bertemu dengan kaf. In kun. Dengung lagi antara nun mati bertemu dengan ta. Maknanya 3 tempat lagi, 3 tempat yang perlu kita dengungkan. Lagi sekali. In kuntum sadiqin. Alhamdulillah. 3 tempat yang perlu kita dengungkan dengan highlight warna oranye tadi tuan-tuan. Maknanya warna hijau tadi ada 8 tempat yang perlu kita panjang, 3 tempat dengung. Alhamdulillah.